fia e whaafelo I atu I lau whaafunga angele nei fo I tae au, ma lo le fulau, alo mai o talala Radio Samoa. To mua tu I talo le asa tofi. O lo ota oto nei fale mai au kilani le ave pasi wa whaina o nai tu whaapeo na fofonga. I le mai a wha o lima I ai o talavo I le asa to nai. Whaamaunia mai le perisa tene o le Uni le Auckland Tramways o le fo I mai ai o le ave pasi mai le fale le ta ue St. Luke's. Lea na whaina tu ai loa ma o le fo I e whetau I nai. E yei le misa na tula I mai lea lava no fuanga I le vao tupulanga talavo. O le lata I le tula se fulu I lea po lea na mawai e leo reporti. Ma o lea lava fo ina ave lava matalavo e to atolu sa yei lea taimi ma watu ina atu nei le Youth Aid. Reporti o le ave pasi o se tama mai Filipaina lea wasi itia mai au kilani mo ngā luenga. Ma e le ai so na a inga I New Zealand. O ia o se tasi o ave pasi me le whaitau se lau lea na whaafai ngā luenga mai Filipaina. Fiti ma ini tia I le tausanga te aluai se I fesoa soani le uti o ave pasi I au kilani mai si a ai. A o whaawa wei peo na haafia soifua ave pasi wa whai mai le Auckland Transport o lo ngā lulue pia nei mo le saunga le mua ave pasi peitai e le ai se tali vavi. Whaamawina I totonu o le tausanga na whai uina I le masino se tema le to atele o tangata ni usila watu ua le atunu. Ma o le afa o ilato nei wo I au se talia. Mai le ofisa o whaamaumaunga le atunu pa u le fwai numero o tangata o mai ni usila. Ai alu ilunga le fwai numero o tangata o ese atu. Whaamaumaunga o tangata watu ua le atunu e fitu sfulma le iwa afe fitu se lau. Le ua whaamawina I totonu o le piriota wa ta ua. Whaatu salea I le na o le luas fulfa afe iwa se lau tangata o mai. E le o whaate I ai tangata so e whaapitoa lea ua whai mai. A tonu o le ai pea I lea mawalunga mo se taimi ona o leo lo sa ili manuia tangata I fafo. O le fili ai tangata o Ausitalia e o I ai. O lo vavalo fo I lato nei a tonu o le a whaawa wai pea mo se taimi. Ona o le tō sina ia I lona tamau ai ngā mawa no whai ngā luenga. O le manatu o nisi o tangata so e whaapitoa I le tūtau tamau ai ngā a tonu o le whaalelei o le tamau ai ngā New Zealand le tausanga a sau. O le a whesoa soani ai e tāo fiofi le to atele I nei. Mu le whale valieta a vale kui mewi au kilani le po ana po ma o le ana pisi e le tūsama le fitu se fulu sui o le tinei mu. Reporti le tau nei mai le ofisa o le tinei mu e taunu uatu wa tele ina whaaleanga ina umale pito I tu o le pisinisi le nei. Ma e tu whaatasia talafolo o su e pea po o fea le ana amata mai ei le mu. O le ana ei le iwa o ta avale fui mu ma le to atelo lana au whainga wenga ma e o mai fo I le taimi o talafo wa mawhaiona tau fiofi le so solo le afi. Mai leo o atu isi pisinisi tu a oi. O lo o wha solo I le soso e enga le tinei mu I le alava no fuanga. E le o whaingo fie le sa I lingo ngā luenga, ma o le ua o lava I le tasi ia fe tangata whaatalo sanga mo le ava no e tasi. E whaasful ma le ono tau sanga o le tina ua toe muli mau I tala le te o whaavau malua New Zealand. E tu sa ma le fitu se fulu ngā luenga wa whaatalo sanga ai. E se mai le tina o le muli mau fo I lea le to o tele o nisi. Le e au fia I manisi na vaea mai ngā luenga, am tanga luenga le malo I le tau sanga ni lava. Ripoti ai whai o tangata mātutua. Ai whaapea fo I whanau ele I levo na I umai a onga. Ai ilunga o penga te wha ilangi e pisinisi nei ono o whaasala la wai ava no whai ngā luenga. O lo o toi ripoti ai le whai tau se lau o tangata whaatalo sanga ma o nisi lava o ngā luenga wa lata I le tasi afe tangata whaatalo sanga. Matala whaai o tae au. A o ngā lue le malo e tala no le redress scheme po o le fesoa suani o le a mā waipe meni e I lātou na saua ina. A o I lalo wa ai ngā le malo I tau sanga walu e le o mauti noa peanga wa ai masui o kengi. O le umai o le whaato e senga aloa ia le malo I le aso lua o le watala no le kāpeneta po o a wha amanuianga e fia le au whae o le tupe a o ai fo I e anga waa. Sau no le minista o lo ngā whamalenei mata upu Erica Stanford e le mawhaiona ia tali mai ona o le ele I maua se whaai unga mautu I le taimi nei. Tu watu fo I le pāle mia Christopher Luxon o le tali lava I tasi. O le fesilingi ai o le anga waa o kengi wa sa wai le mahe o ilo ilonga le komisi na ilo ina le nei mata upu le ana whae loe le masino Iulai, o le ana malosi le so o tanga o kengi matangata na sawaina, ma o le afo ina yele pui ngā mai kengi mo I lato nei. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei aso.